mani Samir, mani pita hatta salin kar begohin, mani ak salin chok pitka mani pit gira vitta ani mani do hatta salin. Iskula drostan pit parante iskula man ikwaran. Aga mani pita kasuri gunai kuta berta dala ta bishknak bivit. Mani pit yak begunai vitta, mani pita hatta salin kar begohin. मनी चारमी सवाल नाको मैर नाको तई चोक 10th क्लास स्टूडेंट बुता उकसाने बुता पदा हम हमें में आमाच बू तोशी हमरा संगता गिंदे या कि किता वानगा चारे की दुरुस्त अमा के गंडू अस्ता वानगे वस्तरोगा हाँ गुड़ा तो अच्छे महसूस कने तरह तई चोक चिक्का याद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम. मैं यारूंगा पांचों बलेदा आएगा मनीजाक पति है मनीजाक मैं या मुश्किल या ख्वारिया या बाद कमजोरिया बात तस्लीगी निजोरी हालत क्या ममूती जागारा स्कूल वाने माँ हमें सोचे कि मनीजाक हमें स्कूल वाने मैं बोती जिंद होती वक्त होती कमजोरी दिस्ता मनी नहीं तबसे अगर मनी जागवानी धीमा कहते बल्कि बख्तर भी ये जिंद के मां कुता छह जिंदा आशत्री जिंद बुजुर्ग Audionic Sound Master. बड़ा ममती जागारा वानी ये स्कूल था किशो था मनी दिल हंचो खुशबू कि मां पता लोग जवान बुतो मनी हफ्ता सालों ब्रह्मणी दार चे स्कूल आत वाने का हंचो मनी हाथ वजबू कि मां हमा साये जवाने मर्दों के मर्ती मनी दार स्कूल वाने का इधर के आस्था ये वक्त था मैं पर यह ख्वारी पर आज़ादी पर कमजोरी अच्छे टीम भी बल्कि मैं लोग ना नवाब मामी स्कूल हाथी रावत जागारा हर तीन बाजार किसरा था पंच करदा दा करदा सत करदा माइदार किसरा था कि बिल्ली वानी धीमा के बाकी मई जागा वक्त स्कूल का धीमा था कि नौमी क्लासा आठ सर भूत मैं बहुत खुशहाल भूतों कि मई जाग नौमी क्लासा वाने का हमारा नहीं चीजें तंग तकलीफें नहीं चूंकि मई जाग पता निजालमा गिफ्ट मोदा बुर्त गार बुंको ये अच्छे वक्त चम्मनी सरा गदगाए अच्छे टीम भी मनी सरा गदगाए मैं चाहती उम्रा शेर कुता चूंकि देरी वक्त नहीं बल्कि हमें जिये रोचे माँ हमें वती जागे दो गप जता वती जागे तस्वीर में दिसता मनी जागे याद बना हत्तगन माँ अच्छे परेशानी हालत था अच्छी बेवारी हालत थी कि आमदा माँ स्टेज पर गट्टा बुतून हम दमनी दम बंद बुतून में निश्तो 4-5 मिनट में चाहता मनी दिले धक्कर दिले मुल्क की रहोगा मनी दिले स्पीड तेज है बड़े चौक माँ गोवती मर्दमन नाम जब नगुता मस्ते ही रेदम ने आदम में बेहतर भी ताकि मैं शुता देवतरा कि मैं शुता वो वादे नामर में बेहाल को शाहजी साहब किर्रा में रस्ते हो कि मावती गप्पा जन के शाहजी साहब मेरे दिले धक्कर सक मेरे दिल झड़का जन लाए हमेदा मैं सर नबे तो मैं दल्लोस्ता कपते हूँ हंचो मैं बेहोश होते हूँ मेरे दम बंद होता मानी क्या होता शाहजी साहब आखिरी ने पापड़ी ने बात मुंबई से लौटारी था मैंने सवारी कुता मैंने तक अस्पताल पुजारी थे हमेदा मेरे दमा प्लास्टिक की मैंने दफा दाता मैं नजाते अच्छी मैं पर बेहोशी हालत से मैंने जुटता था अस्पताल भुगता मैंने ड्रिप चाड़ीता सोचें जता ताकि मेरी हालत 76 बोता मैं 70 बोते उन पता मैंने आता था सर पता
فتوتے ما ہما بےہوشی حالت ادا کپتا زوال بتو چھوڑ کے منا ہوتی جاگے ہما اسکولا کا ہتا بیٹھ کے دپا منی بیٹھ کے دپا بیٹا گوشتی سنگتا ہمیں بیٹا ہتا ہوتی سنگتا ہمیں بیٹا ہتا بھی سلا گھر کی سنگلی کے آئی سنگت کا منی بیٹھ کے دپا سے بچہ ماں میری چند دکھتی ہے میری دیکھتا کتا پیرا کرنا لوشی مسارے مردم ناچو دیکھتا کتا وقتا ماں مردمان گندے کا میں کلاسا وانگا ہے مچے منی زاودا بندی منی دیکھتا کتا بیرا منی ظالبینی دیکھتا کتا بیرا منی گنڈو ہمیں آلتا ہے منی زال اچھی صاحب سترہ مردمی بیتا اسکولے کا وانے کی بیتا وقت اسکولہ سے بسرہ وقت ہے بیگا سے بجا پدا سنٹی پچھے کتا شخص طالب پنجا طالب وانے تو یہ بل یک طالب یاری نوشتے کہ منا ایک چیزار بدے پنسد کردار آئی پیس بیتا بلے پیسے گاتے کسرے نکتا استے منی جانا رہا اللہ بارما وادی اکر آگا زر رہا ہونا دند آگا یکی زر نہیں مارا نلیٹی بلے ہوتے وانے کا چدا برمائی دعائی دا بھوانی ہمار گنڈے جو مرچی آئے کے چدا گل برتے ویدہ منی زاگا ثبوتی باز ہستے میں جتی زاگا را برتا ویدہ نادریا بتا نادریا برتا ہوتی زاگا شناسی کاٹا کشی گشتے گی تی زاگا ہوئے پر چیز چکے منگتا منی زاگا ہوئے 15 سال ہوئے 15 سال مردوار شناسی کاٹ نہ دیا برا میں ایران بھی تو یا اللہ میں بانی بوجھاک کو منی زاگا شناسی کاٹ مرد نہ دا ماں آڑتا کوڑتا گنگو گشتے گی تیرے بیپام زاگا گنڈے مردوار بیپام دیا برا میں زاگے بیپام داتا منی زاگے اسکولے کارڈ داتا منی زاگا اسکولے سند استا اسکولے کارڈ استا موجود ہوا گرفتاری وقتا منی زاگے اسکولے کارڈ موجود ہوا آئے کسگا ہوتا منی زاگے اسکولہ وانگا ہوتا وانتگے چدا باقی شیک کے مہمی کلاس تاب ہوتا چوک ایدے موقع ہوتا آمی ہفتری ماں ہنتے ایدے موقع ہوتا چدا پادتا شتا کے مر رہی ہوتی آستا ایدہ بدے دو چاری نے بسیں پدا کائنے ابا میں پدا بیگا کائنے چدا کشتا شپا مودا بھوتا سودا میں نگاگارا گپتا جو میں 4 تاریخہ میں نگاگی گپتا گرفتار کتا منی زال صاحب سترہ مردمی بھوتا آئے گپتا ہوتا بند کتا کہ تو یہ مجرم ہے اگر مجرم کدا مجرم ہے کہ پدا پریجیے کیمپا رہتے منی زاگا کستے زاگے نامی شاہزانی پیسالے ہنڈرے گھنڈے ہمیں منی زاگا زوم میں شپائے گا ازدہ بگا شپائے گا زوم میں آوارتا منی ہمیں زاگا سیکلا وطی سوار کتا بھرتا میں بازار کر رہا سے کیمپا یکا اولی کیمپ علمدورے گے دومی کیمپ جنتریے گے سیمی کیمپ کا کہتے سیمی کیمپ ہے من نامہ رہنے دیوار کیمپ دلیے گے سیمی کیمپ دلیے دیتا ہے گوئن ڈاکٹر میں زاگے والا گنڈے والا نگرتا گشتی سے چھی آوارتا آئے گشتا ماں ندیستا شف دیتا گشتی اے بڑے قدم ماں سے استناکنے کہ ماں تائی چیزا تو ندیستا ماں نظروں گوڑا گلیے کیمپا کے بھرتا بلائیں ڈاکٹر دیتا گوڑا بلائیں ڈاکٹر پادارا چاہتا پادے وارتا ملہ لوٹا رہی تو یہ پوزی یا ملہ دیتا اور بند کتا گوڑا ہمیں پوزی ڈاکٹر سوچن دے جتا گشتے گے سوچن دے قیمت 6,000 کلدار بڑے چوک گنڈے مارتے گے میں گنڈے والا سوچن دے جتا گنڈے دوا دودھانا گولیے داتا باقی امیدہ آئی درد ختم دیتا منی زاگے دیما پہ سلامتی نزاگر چائے داتا بسکوٹ داتا شپے رازدہ بجا کجا مجرم ہے کس پیشے کیمپا پتری تمہارے یہاں گپے من ہمیں جواب بجھتے ای تصویر واہن ای تصویر ناظر کے مردوں کے من نفاد کمبر ایسا نشابتا تیز اسپیٹا دور نگاتا مستچا وعدہ فصل لفظے اے ڈولی مردم چون داشت گرد بھی دے حرابی کار کا حرابی کار انا مردم کا کے پرستگین گوارے آرہ روزگار میں آ بے روزگاری مردمی یا اسکولے تے وانے کے مردوں کو یک ٹیچر مردمی انگلش ٹیچر وانگائیں سب کچھ ہے کہ معلوم نظام کے چون دے حرابی کارے بنیاد چکر ہوتے ہم دنیا اوڑی مردوں تعلیم والا مردوں دنیا سے خرابی برائے کارا وقت گیشینے آرہ صاف سترہ کا ننداری نیتے وہ گڑا وقت چھوڑ رہے تھے گپے جواب میں یک مردوں بدا اور یہ سوا
वो सारे बूता FC बूता बड़े चमे दो महकमा बूता मनिजावती से एकला चंदा सोबसरा सवार बूता गा या कंब्राय जगतगे नाम से मरद बूता शुता ओदा होती से एकले सरा भूचा ताकि ओदा दे कि अब्दुल्ला जगता से एकला सवार बूता चल अब्दुल्ला लोगा के धरते दे रोड से शुतगा बेजागरा हमें FC वाला वो सारे बूता दगाया जालिमी बलोची बूता नाराय जालिमी बूता अल्लाह लोगों से दूरी दूर दिया क़यामत तक अल्लाह माहने चाहिए था मदद चाह हमें बलोच बूता वर्दी वाला नहीं था बलोच चाहे चादरी बड्डे बूता चाहे गदी बूता मलेशी गदी सवा बड्डा बड़ा बूता हमें बलोची पेशना बूता हमें दी जरूरत या आप बची बूता साड़ी बूता अनिश मिनिजा गिरांता कि मिनिजा तालीम ले दो माशता दो मिनिजावर मुस्त किच्ची मान बूता अनिश मिनिजावर गिरांता पसारिता चौक मिनिजावर गिरांता पसारिता का यह कानून हस्ती अदालत हस्ती अदालत वक्त के सबूत का दुश्मन से शाहिद गवाह बिदारे हमें केस आइए भरी बीते सद गवाह में होती आगे पेश करें सद गवाह में स्कूलों का हंसते आप देखते हमें स्कूलों का देखते हफ्त टीचर मर्दों शख्स टीचर जालबूला इशामिन से जागारा हमें टीचर से बेसरा हाजिरी गिफ्ता इसरा वानवा दाहले दाता बेगा से बज की बीता मनी जागा दिगा शस्त पंजा तालुक तदा वक्त हाजिरी गिफ्ता वो पंजा तालिबान वानिता उसन हाजिरी गिफ्ता बड़ा ये बड़े सबूत है किर्रा मौजूद है सोदा बेगा है बड़े चिटिंदा खुदा जोदी खुदा दर पता आग पर सरबू वो बड़ा सबूत हो रहा हमें सनद कार्ड हो रहा दूसरी चीजें हो रहा अंदशा मंजूर न का गुर्तगी होती जेले का हर चीज कसीर कुतगी न कुतगी हो रहा कसरदार भी होगा जोरदार बा सलामती मर्द में बीबी से बाजार बहुत प्यार होगा बेहतरीनी आदत से मुस्तकान ताबो जैसे सजाएं ताबो खुदा सजा आरा लगी हमारी मर्जियां चाहिए कि विषय हमारी मर्जियां हमारे फरमाई पर जोर फरमाई अदालत के बाद मेहरबानी बाद ईश्वर को गुजारा अदालत मेहरबानी पिता मैं चौका मैं पिता मैं भ्राता हर चीज के जो उम्मीदवार हर चीज के जो दरपदर हाथ पसरा हर चीज के जो परेशान कत्तगा चांदे हरसापुर जिंदे मुर्गे हालत आया जालबूला मर्देना गंडूना पिएना ये जैसा हालत यक्के हम चो बस गए कि चप हमें मोटे करीब आया साहुदा पे टेम बुदा अगर पे परेशानी मुहूर्ते ने माँ परेशानी मुहूर्तों सरते मुहूर्ते देते हमें अदालत देना मैं जागाना बुदा अदालत अगर मैं जागा हताकारा जुर्मदारा कार्य हराबे को तो अदालत आई सारी चीजें साबित का सबूत का मारे इनकार नहीं मारा मसले हर चीजों का ये गोश्तवा साबित सबूत पेशदारी ये बुतवत मैं इस गप्पा सरपे भी कि मैं जागा मैं डराता मैं चौका ये गलती खुता ये गलती मैं जागा भूता मैं दिले का अरमान पेड़ा नदी वो बोले मैं दिले का अरमान में जागा इच्छी नगता करते थे अदालत वो रखे दिखते में मारे पेशीदारी मैं अदालत का पेशीदारी पाकिस्तान साथी मुल्क इस्लामी मुल्क मैं मन्नंगे इस्लामी सब सारे इस्लाम भी तभी मैं नजानी इस दौरान अच्छी मैं वक्त कभी मैं आप 10 साल मर्दू आठ इस्लामी नाम ऐसा नहीं बीता पाके जागो इस्लामी भाई में जागल भारत हमीर अदालत का पेश पिका मैं चौका मैं मसले पिता राजा के बंदी ने पिए ने पस्ता आएगा पिता 14 मेहरबानी पिका दारिश पिका अदालत का पेश पिका मार में तुवार बा मार मर्ची में जागल रिया पिका सोबी में पार्टी बात का रहा मारा मैं मादिगा जर्रे लोटवा मैं मादिगा हिच किस्मी मजबूर मारेंगे हिच किस्मी जरूरत मारे मिलते नहीं मैं मिलके चारगा नया आया था जिंदगी में गोश में इसकुना मैं चंद मगिंदा था मैं नलेटा मैं हाथ साफ मर्दन के दान इस्तवा ये दुआ होती हमें जागाने या कि जागदारी या कि पितगारी या कि चौकदारी या कि हमें उम्मीदा मायदा तेरा अल्लाह बिचारी रसूला बिचारी अल्लाह तू बेतारी
اللہ اگر نارزہ بھی آئی نارزہ فاکتوری اگر مسلمانی بھی اگر مسلمانی بھی اللہ سر بھروسہ بتا اللہ ہر کسی حق جستا کا ہر کسارا دیرا کتا ہر کسارا دیتنا کا خبردار تو گپے گول گزاری ہر ایک خدا کی روٹی بعض میں متوار ہوں بعض میں شکر گزار ہوں بعض میں ظالم بجی سیری میں دستا بدا میں امید کرنا انچو کے پاکستان محنت بکنے سرا رام بکم رام لوٹا دا سکن سوال لما بس خاتونہ نے لما راشد نمہندہ و جگان داکن کشارے کیو بلوچستان نا ایلو باتی تان بار بیگوائی نا گواچی مف ولی دبئی ہم راشد بیگوا کرے اور پاکستان نا والا کرے ہرا وقت نی راشد نا بیگوائی نا بنگوس انت محسوس مسنے او دے امر گدریں گا بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ راشد حسین علوموٹ راشد حسین اسی اسٹوڈنٹ اسسک وہ اسی اسٹوڈنٹ اسسک تو بلوچستان دا مسئلہ شروع مسئول دا آفنگا خلنگا لا پتہ کننگ تو نہ سوچے خلقون کہ نہ راشد حسین دا کا کشے نہ مطلب دبئی گدرے نہ ایسے غریب سے نہ چنائے تین کی کارے مسکیک تین اورانا گزارے کہ تین اورائے چل پھیک وہ دشمن نہ مورانو ٹلے کہ دا ماولان پیش لنگے تو 2018 کی دبئی عرب امارت نا ایجنسی کی 26 دسمبر راشد جانے پاکستان نا زبانہ وہ گرفتار کرے گاڑی تی سوار سک تودا نہ رفیر گاڑی توڑ پھر پر راشد حسین اور پر جی راشد حسین ہی اٹھ پائے دھڑا بس دھڑا پھر کنا چھنائے پھر انار تو مستوی کو دے کے اسٹ کنے فون کرے ہرا سنگت کو توار سک وہ سنگت کنے فون کرے ایدہ مار انتظار جرا راشد جان کن تو ہی تن تک پا قدرتی او نمبر تخلطہ وٹا دانگا تو دابل فون کری فون نے افیٹ او دار کرے تاتا مار کوئی ننے اندر بس کنے ہنو محسوس بس دا خفا کنا کی فون تخو کسی بس سمجھ دا خفا کنا لگا ایدم پیش تنگا بس اسی کو افس کرے تو کپلا یہی دنیا نا ہوشا رینات دو سنبال کرے تو پھر مارس کنا درم بسا بس ہے لما انتے انت مزدہ پولی دے کرے یہ انت ہی تجبنگوس یہ پا باب پا راشد جانے دبئی نا ایجنسی گرفتار کرے نو دا لا پتا پای لما راشد دبئی دا ایسے ملک سے ایسے قانون سرے تا راشد دا ملک دیان گناس کرے نے کہ وہ ہلو تیارہ کرو تو نہیں دے پریشان کپا تو خیر مسلمی کو دے کہ کرا مارے ابھی پدا کرا ایڈن آورا دارے ہونا دوتے دی حتی کڑی خلوک ششف ایجنسی نا پولیس نا گاڑی کرا مار تشدد کروک دارے تو نا پاسپورٹ کی اس پاسپورٹ افتی ملت و مسی گھنٹے و داورا کی پھیری کرے خالکو پرغار انتس گفتے بڑا نے الماری اللہ نے سوٹ کے یہ پہ پتہ رونا پاسپورٹ ہے تو دا باہر سے گھرا کمپنی جو کارم کرے کہ پاسپورٹ ہمور اتخو کے نن تو افق تو انہا دم کی اتستوار کرے کہ بے پاسپورٹا نن تو ارے گدر اینا تجربہ تو در ششتو لا پتہ کرے تا دا ششتو تھی دا بلوچستان نا پاکستان نا مخلوق کے کھلے خبر ہے پیشن نا ملکٹی ہنتس کی دور غیرت بند و جوان نسک تو کنا مارے کو بس کرے کنا مارے گھر گڑائے کرے ہر کوششیں کرے وکیل کرے
میرے عرب بے ایمان مس پاکستان نہ زبان مس وہ کنا چھنا ہوا کیسے زنونو خلقر کو مطلب چائنا نہ خوش کرنے کی کنا ہمارے بغیر پاسپورٹ بنا سے انٹرپولان پاکستان نہ حوالہ کرے تو 22 جون پر پاکستان نہ حوالہ کرے تو پاکستان موسی ٹی وی چینل نشانتی سو یرا دبئی یرا بھمارت راشد حسین پاکستان نہ حوالہ کرے گوڑا یرا زے کی بیموٹ اینگی گوڑا ہرکر ناو جارا کرانو ہمو چاہو کہ ظالمہ وانوز دینا دیکھ گوڑا دیز کی دریں گا گوڑا وہ دیکھی سنبھال کرتا وہ لو دیانی بشمت سروٹی ہمیں لمہ اٹھو تو آئینو اس کا ای زمینہ طولتا نوٹ و راشد حسین امتدائیا یہ اللہ خدر کمزور مسنوٹ کنا ورا خیالی مسنے کنا چھوڑاک در پدر مسن ہنن کی دا رپورٹر آٹوٹی وراٹی ہننوٹ کنا ورا خیالی کرے کنے باز عذیت تیس اور اچھا پر بس کنا ورا راشد نہ پیرنگا باوے پیری ناس مسکی مظلوم ہے کنا ورا پٹار پیری کرے ورا داتوں نے بند کرے داتوں نے سرارے نے گڑارے وکن توسو بالشا دکر ازیا توسو سگریٹ کشار جوانو خوشیت اگر پیرنگا باوے تینا تو داخل روزی اندن ازیان کی درنگانے یہ ہر جگہ کراچی کی تینا مارکی ایفار کریٹ وکیل کریٹ وہ وکیل کنیان 4 لکھ کسی جگہ 5 لکھ کنیان شاگا پیٹیشن کی 20 لکھ کنیان شاگا کیس طرح چل رکھن کی تو 4 لکھ کنیان حل کر ہمارا نازد کیسے جو پیش میں تو پڑا کیس طرح مطلب کاغذاتو کرے کشی دکتی تو یہ پین اس سے 30,000 تیسو کیس طرح کاغذاتی اون عدالتان کشار کنے تیسو کوئی ٹیٹی نریٹ کیسے تا خلقوٹ تو اسے چلا روکا بند کرتا واپس پیم وکیل اس کریٹ وہ وکیل ہے وہ انہوں نے دے چلا پھر پائے کمیٹی بس دینا وہ کیسے شاور کمیٹی تھی نا یہ والا کوئی اتنا دھرنا تھی اس وقت رانا ثناء اللہ بجنن تو شش ہفتہ واحدہ کرے توڑ اللہ ہچو انت خانتوان او کا مجدی چوکا نمبر سنتو سن اونن تو مسیتون واحدہ تی سن کل روغنا چڑا تسلی سننے دس اسلام آبادتی دائرہ سالی راشد حسین نا کیس سے خلقنٹ عرض دیا کی 2 نومبر نا 20 تاریخ راشد حسین پیشیس وکیل کنے پا داوارا کنیا کی ساڑی اس تو برلی پیشیا ایلر پیشیا جج پا راشد حسین نا لمہ بسنے تو جج مچ جذباتی میں سنبھلا تزیا کہ دامائی جواب اتبان جواب تیرے تا تو پانا نورا بند پیشن انانو بھرے را جواب ہتا رے را نانند کہنا اور اتخاط 10 نومبر نا 5 تاریخا او کا فضا دا عدالتا کو دا ججا کو دا انصافی پاکستان نا ججا تا کہ انصاف زادی کو ایب ناکتا ممرو کنے ہم پڑھائی چاہے لالے چستی صورتا چاہے دھمکی استی صورتا 10 نومبر نا 5 تاریخ نا کیسے تخانے مارچ نا 20 تا دھو ظلم دیر تو مسئلہ کی کن تو من لنگٹی کہ راشن نا لمہ نا رے کے برک پیش مرے کی کنے دا چھلو حفظی ای کراچی ہم بس روٹ 20 سے 4 گھنٹے سفر کر پہنچاتے تھی بس روٹ دا قیم پہ خلقون تیسر این اوڑا دیس کا کنے ہچو انصاف اس پاکستان ملن گٹی افق وہ دبئیانو کنے ہچو جواب ملن گٹی افق جرا ننا چھنائے انت سے کی عرب بے امامس اسے انامت ہو چھنا سسک اونا ملکٹی وہ اند گناس کرے سے سوتے نسائی دے سے پہ نیچس کرتا وزی کنا چھنائے اندہ خدرو کنے درد سزیت تستیس کنا چھنائے حلق بے قانون طریقہ بے پاسپورٹان نمیں دنیا خبریں کسی کٹی ہو چھناز بابا او کنا ضافت شیرنگا مارے بے پاسپورٹان پاکستان حوالے کی ایسا نن پاکستان ننے ہوچو وہ میرے سفر ننا دادر نارے نینتے نار ننے اللہ ہمت نہیں ننتے نادر نائے بندو کرو پر نندا کا بشمرو پر
نم پیشن ملکاتا نپیل کے نہ مسلمان رے نہ درد پہم ابو بابو ننے حبو کہ ننداڑے انتسی کی توسرو نہ آرا بڑا نہ بندگو نہ امرو لمو امرو دردی و ایڑے ایلومو امرو باب لمو چونکو چھنانے نہ درد پہم ابو دا پاکستان نے چو ننے ہچو امید سفر کی دا نن کسی گراس کرو نن طولو کو نن بس انا امید اتخانوں کے پیش نہ ملک برے نہ دا مسئلات حل کے نہ بندواتے نہ چھناتے اند گنارے کی دا خسال نہ چھناک بندور اگر کسی جیل اس کے جیل سے نہیں کسی سکائی تیرا کی دیکھ جوڑس پچھنا دیکھ گراس دیکھ نم پچھاتی ننے ہرا سے تا روخ کھڑک بس کے نن کا روخ دیکھ پچھلے نہ موقفے نہ چوٹلے نہ ہارلے نہ بھوپلے نہ ہنہ انتظار تھی کہ فلانی او دا خدر اسے حیثیت بس کرے بش کرے مکن تو روخ تڑک پاکستان روغا نہ بنیادان تخنگانے روغا چلے نہ پاکستان نہ زیائی چبرگا سسکتے نہ بس نہ بلوچ قومی دا نیاڑی تی اللہ امت تیرا بشتی تی بشمت سر اللہ کسرتی اللہ تا کامیا کرو تا نہ پیشن نہ ملکا تیرا نہ اپیلے کے نہ بڑے نہ مسئلات حل کے نہ چھناتی دا بے بابان بے مقصدہ نہ حریر تیر جنو گناہ نہ انتس کے نہ دا خدر وزیت سوتے کی کنا ایلو سوال سید بی بی آنے تی ابا یک ڈاکٹر بتا او 14 سال گارے تو ابا مزن جنک کی وطی گوھار براسان سنبالگ ماں سا ہمیں تکلیف تہا گندگ تی واسطہ چکا گران بھی. السلام علیکم، میں ڈاکٹر اکبر بری کی بیٹی. میرے والد 20 اپریل 2010 کو چلتن کلینک سیاب کسٹم سے لاپتہ کیا گیا. آج تک ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں. ہم نے 14 سال بہت تکلیف میں گزارے ہیں. اس تکلیف کو ہم لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے. اس درد کی شدت کو نہ تو ناپا جا سکتا ہے اور نہ ہی محسوس کیا جا سکتا ہے. ہمیں یقین تو نہیں ہے لیکن امید ہے کہ انسان ہونے کے ناطے آپ ہمارے درد کو محسوس کر سکیں کہ ہم کس اذیت سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. ہم نے بہت تکلیف دیکھے ہیں، بہت پریشانی اٹھائے ہیں. اب ہمیں انصاف چاہیے. ہم اسلام آباد یہاں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں انصاف چاہیے. ہم انصاف کے لیے کچھ تو خدا کا خوف کرو. یہاں پہ جو بوڑھے مائیں بیٹھے ہیں ہر وقت آپ لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے ہیں، آنسو بہاتے رہتے ہیں. انہیں کیا پتا کہ آپ لوگوں پر ان کے آنسوؤں کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. آخر آپ لوگ یہ کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں انصاف دیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. ہم جب اسکول جاتے ہیں ہمیں وہاں بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کے اپنے والدوں کے ساتھ آتے ہیں، ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. میں تمام انصاف کے اداروں سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے آواز اٹھائے اور ہمارے ساتھ. داسا کنا سوال محمد آسم آنے کنا سوال دا دے کہ نہ علم نہ بیگوائی نہ درد او پدا او نہ ضعیف یا کہ او نہ چھنا ہرا باوا نہ بیگوائی نہ وقتا سے تو سے نہ سک ولے داسا بھلن مسنے او ہر رفق کی کنا باوا را دے کنا باوا دیر سے یا کہ او چھنا نہ خنتے تھی بے وسی خنسا گڑا نے انت محسوس مرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنالا بلوچ 27 ستمبر 2018 دوپہر 2 بجے کے قریب کوئٹہ مرچا ہوٹل سے سیول وردی لاپتہ کر دیا، جو تاحال نامعلوم ہے. ہم نے ہر جگہ کوشش کیا، کوئی سراغ نہیں ملا. اگر ثناء اللہ نے کوئی غلطی کیا، اس کا کوئی جرم ہے تو اس کو عدالت میں اپنے آئین کے مطابق پیش کرے.
ہمیں تو تسلی دے، کیونکہ جب اسے اغوا کیا گیا تو یہی معمولات لوگوں نے دیا کہ زبردستی سے اٹھایا گیا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے توسط سے میں اپنا غم اسلام آباد لا کر انصاف کے دروازے تک پہنچے، کیونکہ ریاست انصاف کے دروازے تک پہنچے، کیونکہ ریاست کے تمام مضبوط فیصلہ ساز اور ادارے سے بڑھ کر میڈیا کے زندہ ضمیر صافی بھی یہاں دنیا اور ہلکی معاملات سے ستواری ادا رکھتے ہیں کہ ہم کس قرب سے گزار رہے ہیں۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کس حالت میں ہے، تاکہ ہمیں تسلی ہو اور اس کے بیوی بچوں کو اور گھر والوں کو اطمینان رہے۔ ہم اس امید سے باقی لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ احتجاج ہے۔ ہمارا تقاضا یہی ہے، قانون کے مطابق انسانی حقوق کا احترام لازم ہے۔ اگر ادارے جو قانون سخنی کر کے عوام کے جان و مال کو نقصان پہنچائے تو پھر بد اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ جب میں انتشار بدامنی کا راج ہوگا، میں اپیل کرتے ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انصاف کرے اور ہمیں ریاست دشمن نہ سمجھے ہمیں ریاست دشمن نہ سمجھے کہ بجائے انسان تصور کرے۔ شکریہ۔ داسکنا سوال محمد شریف آنے اے 12 سال بغیر پیسہ شمع زندگی چون گوستا تو اسکول جاگا ہے دا پرچات کا تی دلا چے امید استا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد اشرف ہے، منڈیرہ بکٹی نشتیاں۔ یہ 25/6/2012 نندرہ گیتی تقریباً 2 سال بھی گئی۔ منا ودی ابا دانی گیر دشن ہے، منا ودی ابا دانی گیر دشن ہے، ماں دی سے چمچ نہیں سو منا ادارہ میں اپیلیں میں ابا بازیاب کرے، لیکن میں ابا بازیاب کرنے میں سب عید نہ کانڈ نہ۔ شکریہ۔ داسکنا سوال گل بی بی آنے یک ماں سا دنیا چی زیادہ ایشی چک دوست بیت بلے تئی چک گارے تو را داتا وانگی واسطہ بلے آ زوران سری بیگو کنک بود تو کدی کتابہ چارے ترچے محسوس بھی۔ میں اسرار بلوچ ماتا 2015 5 فروری منی چوک چسکنک بوتا چه کوئٹہ صبح پشنبه صبح سر 11 بجا رفیقہ ہمراہیا آ 6 سالہ چه پیسا پاک یلا بوتا اسرار جانا 9 سال ہے کہ تنگا گونی نہیں منی چوکی 9 سال ہے کہ گونی تی منا امیچو یاد کھان تی چوکے امیچو منا یاد کھان ایک گھنٹو نو کہ کٹی لیبا منا اسرار جانی یاد کھان ایک گھنٹو نو وہانگا منا اسرار جانی یاد کھان ایک چوکرا وانچی وہانگا بشی آئی وہاں وشی روچ وہاں مات بشا ایک چوک پیدا کھان
मैं चौक पैदा गम मर्ची चकोटा व्यवस्था चीज़ गो ये चीज़ गो आ चीज़ गो मानो द्रोह इसरा जाने याद खा मानो तिगंडो याद खा कि मनी चौक अच्छे मेहरबानी चौकी होता मनी चौक अच्छे शहर चौकी होता कि द्रोह टीम सरा के ये छोटी बुता हर वक्त मना पोनी कुता कि अम्मा जा तो चूने मुश्तमा शुक्र वो तो चूने मुश्तमा शुक्र माँ बिहार से आधा अकेल को तंची से टेबा मोदा वंती चौदा मोदा बीमार भूत तो पदा दरा पदा तोरबता वंती सर सैयदा हाशिमिया हमें दा वंती तक दहा तोरबता वंती दाई के पारे को कोयटा शो कोयटा में रहता मन अच्छो गाल बुता तुमने चुके आओ के ज़िंद शर भी तुम्हार एक खुशी है तो का उत्ते के इसरार वहाँ गए बरात वहाँ अच्छो गाल बुता न सल मुजाल माँ को जोरा किया बहुत तो कार भी वह को 9 साल की माया कज़ाब ये तू का है माँ बाप की एक बज़गी तू का है माँ मुल्लान रही शिश में चौक सलामत थी शिश में चौक वशी के माँ हजार गिरा माँ हजार गए माँ मर्दों गिरफ्तार आ जाता कोयटा के बुरुए में चौक के हाल भी करे वजीरान या बुरुए मनी चौक तो इसका लगता डॉक्टर माल की वजीरी बुत्ता माँ रहता था गमरा बुरुए डॉक्टर माल की लूगा पुतरे चौका बिल्ली याला कनाई नहीं ये हद कगा ना लूगा बुत्तगा ना कोयटा निश बुत्तगा तमा या निश्तगा पदामा कौन कुत्ता किशोर ब्याह है इनके शहर नदत्ते वर्षों ब्याह है ये 9 साल है कि माया कज़ाब ये तू का है मैं वज़की तू का है मैं लोग तू का या कि दंसिया ये मुझे आ माशाअल्लाह माँ हेच वशी न तू पानी साक माँ परेशान है वंडो अच्छो परेशान है मस्तरे रात वहाँ लगा दरात कस्तरे रात वहाँ लगा दरात आज के कस्तर के वो वहाँ लगा कुत्ता आज रोज जहन शहर भी रोज रात भी टीम भी अपने शहर टीम भी बाहर भी रोजो ऐसे बिज़ा पाज़ा भी वज़ा गए मना ड्राइंग इदारे को 10 बंदी एक मनी वंडुआ ड्राइंग बलोचानी चौकान बाजिया बिकन माच तोरपता दरत कगे मार्चा तक केसरा माबादात कगे माँ चलो आप ऊंचे मर्ची माँ निश्तगी मारा हेच हिसाब रसगा नहीं हेच हिसाब मार रसगा नहीं माँ को होती गंडोनी आते रात की माँ को माल दौलता नहीं आती माँ को मुल्क चारगा नहीं आता कहीं माँ को वशिया नहीं आता कहीं माँ सब कहे कि मैं गंडुआ मारा इस्लामी मुल्क में गंडुआ मारा आज़ाद का बिनातेश मार्च माँ आता नहीं दिला अल्लाह सर बेकना मुझे ना मेरा माँ तो ना मेरा शेरान बाहर पगो के जत पैसा भी रोज रवा उम्र पचे जम नरो कब्र नहीं था ना मुर्तके ना जिंदगी ये एक प्रोग्राम लॉन्ग मार्च है और इस लॉन्ग मार्च का मकसद बलूचिस्तान में होने वाले नस्ल कुशियों के हवाले से दुनिया को आगाह करना है। हमारे जो मुतालबात है वो कानूनी है और जब तक वो पूरे ना होंगे हम एहतजाज पर हैं, हम बैठे रहेंगे। और चूँकि फैमिलीज़ हमारे पास ज़्यादा है तो हर रोज़ लाइव सेशन में हम कुछ फैमिलीज़ आपके सामने लाएंगे और हमें सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।